naiset ja herrat, Cine-Galaxy saapuu Turkuun noin 30 minuutin kuluttua. Maihin nousu tapahtuu kannelta 5 ja 6. Autokansi on nyt avattu ja automatkustajia pyydetään siirtymään autokannelle hyvissä ajoin ennen laivan saapumista. Pyydämme hyttimatkustajia tarkistamaan, ettei hyttiin ole unohtunut matkatavaroita. Kiitämme matkasta ja toivotamme teidät tervetulleeksi uudelleen. Mina damer och herrar, Cine-Galaxy anländer till Åbo om cirka 30 minuter. Landstigning sker på däck 5 och 6. Bildäcket är nu öppet och alla bilpassagerare bedes vändningen gå till bildäck i god tid före ankomst. Vändningen kontrollerar att ni inte glömt någonting i hytterna. Vi tackar er för resan och önskar er hjärtligt välkomna åter. Ladies and gentlemen, Cine-Galaxy arrives in Turku in about 30 minutes. Disembarkation will take place on deck number 5 and 6. The car deck is now open and all car drivers are kindly requested to go to the car deck well in advance before arrival. We kindly ask you to check that you have taken all your luggage with you. We hope that you enjoyed the voyage and wish you welcome aboard again. Дамы и господа, Cine-Galaxy прибывает в Турку приблизительно через 30 минут. Выход с парома осуществляется с палуб номер 5 и 6. Палуба парковки машин открыта, и мы просим всех владельцев автотранспорта прийти туда заблаговременно, до прихода в порт. Убедительная просьба, проверьте, не забыли ли вы ваши вещи в каюте. Мы благодарим вас за поездку и будем рады видеть вас снова. Ska vi gå ner i hytten eller ska vi gå